Kardom don marli pini nili puthot wang thula nali tum coaching hon mate kelang bom Karbi teach 2.0 channel along asi aprang si kado kawela nili video kelang arad on fasta me nili hen pen Kardom pajareglo Kardom la pen panesi mulam ta nili la YouTube community long staminili isi community long la poll system bi ponlo voting system dak tanali tum penangan amune tum mane nali vote nang pidun lo vote nang pidun pen nali tum pia video nili nang kar nali tum phanili dak na peklang pon ekpo nili dak nang litum phanang kar ko pia video bang si ki warning mo next epo asin nang litum la job related long tanale tum penangan dak voting nang pidun lo la job related da 38% la sinili atumi la pen non la so video long tanale tum la job related video si thek ponlang po la pen nili la scheme video ta nili wanda prang po la pen earning video la pen video editing la pen YouTube pen related ane nili mo 1k pleng lo te nili la high video bang nali tum thek ponlang po la so channel lo la si so channel manale tum la subscribe krilang pole subscribe ikon la pen notification ta di bell notification ta nale tum la ber iko dag ber det pen nale tum la all pu thek longi la all long set det non la lo pulte jada video long nili upload ta nale tum mobile long notification nale da prang po mate nale tum kelong da prang po dasi pada dependent pinia video long ka nili voreng mote voreng AWARSAI la so birta job voreng birta se nili nang than pon ek pola nali tum video bang ki cheng pen ki don lango la lo pulte nali tum chini ek po kai ke so nali tum la intro lang det pen video le cheng pon philo nang la penalitum la so video description as tame la so link bang long pol la penalitum la so link long ber phet pen la snar jon jik lang ikpo la pen la important manalitum dak poet ame la so job bang aprang ta advertise ni list me upload elo ta hailo la si pini bang ta ko ni la so ko date bang chance phak la sinang than pon ikpo nalitum phan la penalitum dak thek loi la DME Assam requirement puthek loi la pendak details bang ni grade 3 technical hen pen banan than pon ekpo first bang la anesthetic technical the number of 6 posto the sining hang tum la sodim the jog tame la pen jog dun tame la pen education qualification ma da SSLC pass nahi la pen diploma en nahi la pen technical course la hi certificate do pal na tum pi nahi asila DME la bang pi job ma plot na tum da details ni da thang na peklang pon ekpo direct of medical education pula full form na tum dak thek molang po na tum la so video description long pen ni pu ela so dak link long po la so link pen na tum bero te la son dak details na tum dak pore thai long po na se project ben ni kan ana PPF post da mara tani na peklang pon ek po la pen dak artist put hegloi na tum dak la artist dak la number of 3 post la pen education qualification ma SSLC pass nahi la pen degree la pen diploma la pen arts la hai hui rong ki untang nahi la pen next lang dam tunang dak number 3 na le tum dak theklong po assistance la physics piane dak tok la bang ding omani lital an pore thek u edelo nasinali tum dak number post bang lang dam la dak sido la pen education qualification ma degree diploma pen jad government pen ponta certificate hai hui dette nang bola pen 4 number bandak basics health inspector nahi la seda number of post la pen education qualification banang tum dak bachelor degree la pen community health la pen social science diploma la hai computer la hai certificate nang po la pen 5 long banang tum dak lang pon nang 5 long blacksmith long nale tum dak number of dak post bang 1 la pen education qualification ma ITI pass nahi certificate nahi la pen NCVT certificate nahi so demi fly fan la pen la dak ning hang tum jogdun tame la pen boiler operator ta nahi dak number of dak post banale tum dak thek molang po number of 1 la pen dak education qualification ma da ITI diploma nahi la pen boiler operator form da recognized institute la hai long charlie tang tum ning la pen carpenter manali tum dak thek ponlong po
number 7 lama carpenter lapen number of post banale tum 3 lapen education qualification banale tum ITI pass nahi lapen NCVT certificate nahi sadim tanale tum jogdun tame lapen chemist long la number 8 long banale tum thek pon long po the chemist the number of 1 do post bang education qualification ba BSc with the chemistry be from the recognized institute lai hui lan an kapori ang ding bang nei lapen 9 long bang dental technical the number of 6 the post do doctor ning hang tum jogdun tame lapen education qualification SSLC pass nei lapen 2 years diploma nei lapen 10 bang dak delis technical long bang the number of post bang lang dam love doctor 1 do na dak nang litum ning hang polo jogdun tame lapen dak education qualification to dak nang litum thek polong po lapen 11 number lama dresser lang bang dak number of post bang litum dak 7 under lapen education qualification bang dak SSLC lapen SCV diploma physical assistance course OT technical course lan NING lapen dak number 12 lang bang litum EGC technical for cardiology dak number of 7 do lapen dak education qualification da dak nalitum thek ponlang po technical course diploma lai hui NI lapen the 30 number bang EEG machine operator dak number of 1 post do lapen education qualification da nalitum dak thek ponlang po dak pen lang po no lapen number 14 bang nalitum GNM the number of post bang doctor do lapen education qualification B nursing GNM course pass ke pass nahi lapen dak lai hui do lo nili dak details pen bang than pon la bang elo video ta dak dingore pon lapen number dak 15 lamba hell visitor TV and chess number of post bang da lang dam la te hini da lapen education qualification bang SSLC science lapen hell visitor training course lai hui tak yun tang nang po lapen ICU technician no bang nali tum dak thek pon lang po number of post bang hini da lapen education qualification da nali tum dak pon thek pon lang po lapen number 17 bang engineer technician lapen machinician electrical electronic and refrigerator taka number of post bang nali tum dak hini thek pon lang po lapen education qualification ba SSLC pass nahi da bang lapen certificate course ITI certificate bang nang po lapen dak lang dam thlop the number 18 long lab assistance nahi lapen number of post dak hini do lapen nang litam education qualification da dak thek polang po graduate in any discipline 1 year working experience in physics chemistry lai hui nang litam dak nang po lapen number 20 bang lady health visitor nang litam dak thek pon lai lapen dak nalitum la education qualification lang dam te B nursing GM course la उनके पास नहीं lapen number 21 Lenoduris supervisor dakan number of post bang dak nalitum thek polang po 4 education qualification te lang pon igo dakpen lapen 22 LHB la sodium te nalitum number of post bang nalitum 1 thek lang po lapen education qualification te lang dam igo dakpen lapen number 23 medical record officer da bangka number of post bang ke thomdo education qualification graduate in arts science commerce nai ki onang po lapen number 24 bang tum medical record technician da number of 6 do post bang lapen education qualification bang tum dak thek moloi SSLC pass lai hui lapen online computer knowledge dunang po lapen 25 bang tum medical social worker da number of post bang 1 nahi lapen education qualification degree in the sociology from government recognized lai nangpo lapen 26 number banale tum dak modeler the number of 1 do post lapen education qualification dak tum theklang po lapen 27 banale tum multi rehabilitation worker MR technician lai huin dak number of 5 post do lapen education qualification banale tum dak pen thek monlong po lai long te jogdun me lapen 28 namang to optometrist pudo the number of post bang 1 do education qualification the SSLC la ai ki onang po lapen OT technician number nalitum number of post 2 do lapen education qualification banalitum SSLC के पास diploma lapen OT technician la ai onang po lapen number 30 pharmacist lang bangla 6 post do
SSLC sorry nearly 1 second lapen dak bangta nali tum thek ponong po education qualification la SSLC SL hai hui ki untang nang po lapen dak 6 do lapen PNN long le nali tum number of post bang 1 do lapen la Doctor Education Qualification bang BSc Nursing lahai ki untang tum nang padak thek pon lai nali tum lapen 32 number lang photographer ta nei nali tum fan the photographer ta number of post bang 2 thek longi lapen son 36 Education Qualification te SSLC ke pas nang po lapen 33 number lang kanali tum dak thek pon long po no doctor ke thom post lapen degree diploma nei lapen plumber la nali tum da number of 3 post bang thek pon long po number of 3 lapen Education Qualification ITI pas nang po lapen asan tha sidak nali tum do apos bangen lasi nali tum diri la min bang nali tum la important ningang hang tum la nurse long bang jog don tamen nali tum dak 60 do post bang lapen education qualification bang dak thek ponang po BSc nursing laplai hui training ken tang tum nang po lapen dak sanitization operator long dak bang unimportant te lapen lai hui long bang ta lapen dak technician attendant long bang nali tum thek ponang po dak number of 10 post do lapen education qualification bang SSLC ke pas nang po lapen lason thak si dak nali tum lang ponon nili dak na PAKLANG bang anang details bang dak nang than pono edit po athe manali aporta komre jaksi lapen total dak 54 ando lapen do ulang grade 3 long tanali tum dak thek ponong po grade 3 long ta son thak si do pick anang da ho computer operator da deputy liberation driver kanali tum dak jogdun tame dan grade 3 long asi dakta ya number of post 44 do lapen education qualification da SSLC ke pas tum nang po lapen driving license lahai he do nang po lapen gasman bang da warning lapen son thak sidak ong pick an ho lapen LDA long le nang le tum dak thek longi daga 24 post do nasi dakta nang le tum jogdon tame nasi son thak ong pick lapen nang le tum dak Taylor long kadak number of post dak 2 do nasi the warden ong kado warden ong 3 do lapen da grade 4 long bang nang le tum dak thek ponong pochugi dar 8 nei lapen grade 4 dak total grade 4 dak 248 do then helper lahai hu lesson thak si dak offices pigeon the painter sweeper technical attendant lahai hu dak do asil hai bang education ke bang qualification ma class 8 pass na chok lahai hu long bang nang le tum dak ten lang pon pame iko so video description nong stame link longi lapen dead kitchens bang nang tum dak age limit bang dak 18 pen nang tum 40 an more than 40 an nang tum dak me lapen employment exchange bang kado ka vet nai lapen application fee lang namlo pulte nang tum dak no application fee nang ne jatta ki joy pen lapen nang tum important date bang nang tum dak thek molong po date bang la nil thala dak date bang change pak po nang tum dak thek molong po date kitchen si bang nanta mane apora copy batho chat azar lo lasi 05 dak lapen so chiklo January February March April so chiklo nang tum 05 pen se chinglo lasi dak 7 ando lasi apor bang komre lo ning hang tum jogdun tame ko son se jog nai ma pultelat bang nang tum so adim mat bang se nang tum long lok pola application online application product thek loi la online application nang tum link na hang prediti nang tum dak lang dam pamino la ber te nang tum dak pen details sai hui nang tum dak link hai hui ta long thai po as nang tum dak ber iglo pulte nang tum direct apply la so link long nang pon ik pon nang tum pan il example dan PAKLANG ik po video sab paching dak ber da pen jala san jana chiklang pon nang tum atheng no dak thek long po na se nang tum dak pen le apply tame apply nang po dak pen se na pen dak pen hinu pulote nili kaprek pen links dan pite pon nang tum pan la pen nang tum kiber dam nang bang dak thek polong pon new registration dak ber igo na pen dak son account credit pen final tum apply me po lapen aprang ta dak ka apply dang tang tum do pulte
tak login phino lan chotlo la sila so video nani tum kan ma seron set tha Karbi long adang coding je tum anda pachin nang la pening hang tum do i mine ning hang tum apply du nang long le bang mo ka pregalam la si an ana post ki ong long bang lo du nang ne lo pa khai da chong la si li Karbi tum ta kyun an ke bor inang pupusi ne ka do ko fan ta nili na piklang ponek lo la si nili amata puela la voting bang nili voting system da polong YouTube long community long nili pila la pen kado kaveta kaching hon pen da voting nang pidon la si pini mata nili job related video si na wan pitolo la si earning la pen earning video la pen video editing bang mo nili 1k plan tala ansi nili high hui bang nili upload pan plus kado kaveta ning ori no la son da thale kai kitan ching hon dun bom nalitum la pen subscribe dun nang lang dun la pen video ta share igor jat a video nalitum na Karbi teach 2.0 channel long thek mon long thai nili la 1k plan lo ten giveaway ta bipon po gasi la 1k plan det afisi nili high video bang upload pon pol so channel long gasi pinya video long mal ancho lo mo next video long le chetong nang tang de domi thangme kadu kavita Kardom